Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedna. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Haka arnyo turit jemang araja akwar ba medba lingdo MLA Kemairang Constituency bat lampang ka yingdor ba thawain ka jalami galia padeng ka jingkmen ki paiba ulapli yo maunong rim kum kadak ka jingpli ya ka surok na mau sawa sa pung sanyang ka bajrong arpoin pras pa sanpho kilometer haka jialang hapung sanyang lay sakhi langru dauba WNC Deputy Commissioner ka Eastern West Kasil District nalor ki officer ta WD ki nongelam sinong bat ki wipan habakran na kajialang ba medba lingdo ulapentep basyan kasurok na National Highway sa Mausawaru an sa panbano bat lamang tengka prap kunay lang nagbanta kani kajingtumu kasurok ka bas teta mga kading sinang kade kasurok na usawa hapong saya kabu kajing kali yang balay balay kade kasurok ka bas teta man sinang kadaw kalong namal kajing angnot pa kajing dawa jong kinong sunong jong kung sanyang kinong sina ki kontraktor ka office jong ka penudi apa merang bat na kalian juga ngalapin tikna bangi day ban pendeploy rin surong ay kublay ki kontraktor baro kiblay train na kamanda kalian surong kasi laban doon na po sunong jong biru ibang ngayon iba kan kontre surong kalau siya kata kesulok kepala train bah bat nasukmen pamenta kasi ngilala ya kabat peli ya kena kesulok nang tay na po National Highway hado mo sawa bat kesulok kadang senil bat kadang jor na kuanya tu ibiang ni pamenta kena kebenaran mas lapan yo ya kesanction rapu kendai lak bat ya keniru Sinano, Chloe Woodward, nakamanta man siang rong ya ka, kenang ba kali kawan yung pi, kan long ka ba kamsut kamsain syur nang nin sakma. Kani ka long, kabenta ka ba pili kalak kalinti, ka ba masuk ba play doon lang doon kat ba pi ukasyonon, barang kat ba kajikir ba kiruyang yung pi, lalaban puro long kani. Damdon gisulok, katu kani po konsulsi, kibangin pala pan penolong dengan persiang dan kesem kat pala ban trembor ba ban penolong yang kisurok kamtam namar kasurok barobor kade gawe ke mga judon haga jimut berkat jonga haga jingle jingwan jopi haga pang ke sitong kamtam haga yap ka em kini kilong kibadan kamba kemat kiba kasurok ka aga jing sakri nalor kamai kaji kit ikimara mariang bat kum tatatel dia ngasukmen mamtasi ngila menyedon dekat kumni nak benta ban pli ya kene kesulok